Hey yo, you better flee hops or get your head flown 3 blocks. L-key rappers hearts pumping like Reeboks. And every year I gain clout and my name sprouts. Some brothers will still be virgins of crack never came. Hey yo, you Dobar better dan. flee hops. Danas smo u ljetnom izdanju sportsko-rekreacijski plesni klub Casablanca. Radit će s vama luft pilates program. Dakle, umjesto da samo ovako ležite, malo ćemo vježbati. Demonstrirat ćemo nekoliko novih vježbi. Dakle, prva vježba bit će bicikl. Malo podignemo noge i vrtimo bicikl. Vrtimo, vrtimo, vrtimo. I tako par minuta dokle god možete. Nakon tog idemo na škarice. Raširimo. Tako. Što duže to bolje. Nakon škarica idemo na hodanje. Zategnemo prste sebi i hodamo. Držimo ravnotežu, povučnosti bez ruku. I držimo, držimo. Onda ćemo raditi malo štraka. Podižemo, spuštamo samo noge. Najbolje 3 serije po 10 pomaga, ovisno koliko je ko u formi. Casablanca vježbačice molit ću 5 serija po 10. Sjednemo se i nastavimo klasične trčište. Podižemo, podižemo, spuštamo, podižemo, spuštamo. Isto tako, što više to bolje. To bi bilo to za današnje ljetno izdanje. Uživajte! Dobar dan, naravno, vi ste? Ja sam Casablanca. Ti si Casablanca klub? Jesam. Šta vam to znači? Sam ja Casablanca. Da? Šta radite ovdje? Radimo luft pilates vježbe. Luft pilates. Ekskluzivno by Casablanca klub. Koliko to već godina radite dugo? Čuo sam da ste i najbolji. Jesam. Da ste najbolji u državi u tome. Tako je. Da ste bili državni prvak sada. Prva sam to. I da se spremate za svjetski kup u tome. Da. Demonstrirat ćemo danas nekoliko vježbi. Ajde, molim vas, samo za ove amatere koji gledaju ovo. Ekskluzivno, ne, za Casablanca klub vježbačice, ali mogu se i drugi poslužiti videom, pa malo odvježbat s nama. Može to malo brže? Može. Trebaju pripreme za to? Da. Može malo brže, nemam toliko ni baterija, ni vremena. Lukmandac. Znači, kao što vidite, treba vam lukmandac i treba se znati popesti. To mi je prva stvar. Znači, nikako ne smijete napraviti ovo što sam ja spremila. Ali, recimo ovako nešto. Tako već. Ne. Dobro, to ćemo vidjeti. Dobro, to ćemo vidjeti, nema veze. Dobro. Ovoga, drogu možda, alkohol ste? Isto treba koristiti neko. Ovo je. Da, nije bed, mogu ja ovdje stajati. Nije grč. Odlično. Znači, kad se u 5 minuta popnete, slijedi šta? Da ideš na sunce da mi se niš ne vidi, da se vidi ništa. Da se ništa ne vidi. Dobro, poslije mi nemoj tvrditi da ti nije dobro. I kad ti amateri krivo nauči, onda nemoj mene tuži. Dobro, malo radimo prvo bicikl. Znači već. Zahvatate lijepo. Ok? Ima li kakve pitanje? Dobro. Onda imamo škarice, ovako ćemo demonstrirati. Škarice. Onda podiš ruke i izravnat se i malo balansirati. Kad ćemo ići? Spuštanje
Samo to. Ajde, još ćemo bonus u baš hodanje. Dva napredne. Tako, okrećemo. A di su oni delfini? Delfini. Davno vidi, delfini. Dobro, to je kao što vidimo za sve mišiće tela. To je bio... Davno! Davno delfin, to znamo. Nemojte lupiti u stenu. Imamo još davno rizanje. To je bilo ovako. Ej, to je isto jedno od vrsta dizanja. Morate se sjeti. Pa onda ko delfinčiš. To bi bilo to za dan. Evo još ćemo jedan uron baciti. Tako.